Shubor nakashlem jong unong san hima. Ka New Trap Youth Council Mauthopda Area Unit Habo Kajingalam Usamla Wellman Karlingyong General Secretary HYC Hakalai Pui Tarik Kulalingkot Arjar Arpuhendreo Kalayo Banet Kindo Yu MLA Kamau Kerban Uba Renikton Ningdo Tongkar Nakbenta Banpen Bhaya Kasurok Mauthopda Shaphat Jalei Kabadan Kumba Lai Kilometer AA Kasurok Kando Kabla Syai Ben Napalat Daki Pau Tadi Kisnam Kajing le kendo jong kaseng yu MLA kade hadian kajing ut jing nam kipat ba halur kajing snew ke surok kablabu jing kipat ba ha kapang ka shitom ha ket ka ba ya ki marap maryang ha kajing kran na kalyang uba renik ton ding do ule thu bakde ka surok kade ka ba ula ang nuat laslam ba un le no ula kularu bala kumno ha po usnam arjar arphonyo kade ka surok kan sa utlong no hadin makaseng especially kabra renit Raya ke jingkut jingnam nak kipai pak tersenong berhak atai ke area jungi bahwa sem stom kantam akan bepang stom market ikin beriu banlet singdawai pada kak market bakba ya kijing tung jitep namar ba kadai ke tai ke senong kepat dan dikasurok kedak tentang ka benti banyak kejat hoi ke portelang tu dan kali balik raya ke kantam ka puriur tempat dia kimak balik stasi cekar kata kadi senong kawin senong kabang senong perjalai hoi kita kan kuwi senong ru kum ka senong rem berngau bat kuwi kum ta kasang marmar kala ya lindo ya lokal ejuni ba arni ton nunda tungkar bat adin mangle kendo ngele kren sani ba batu ngisukmen pan pau ne ba ulak lar yang baru orang bahkan ka sorok mereka bahkamadu cung ya kini ki kamtam kena sorok perjalai bat kunjuru ya karam berngau senong berngau udah kelar ba misalnya ya kabar kam na kamta kabha kamiat jong te ki senong karena kalian jumi berpau bajing sungu halor kini ki kelar jong lokal LA jungi ba ikemen ba hapo jong neusnem ane syabah hajar nyum kini kisurok kin urlong no kerang ba kipai ba no susnong kinio eta klunti babha bat kapsuk kapsanya ki hakka ba kapkit khantam ba kastom joki lekino susnong ni